آمادەکاریên cejna Newrozê li her devereka Kurdan wê têne kirin, lê li qeza Akirê gelek cêwastir e, ji ber ku li evê deverê roja helkirina agirê Newrozê gelek xelek bejdar bin ji dervey qezayê û di nava senterê bajarê Akirê de. Gropên taybetmend hene ji bo durustkirina xetîrên agirê Newrozê. Bi rêwresim dê sedan xetîrên agirî keç û kur wê bene serê kelha Akirê. Lewma nûke endamên gropê kelha Akirê mijîlî durustkirina xetîrên agirî ne. Nevruz seri salane bir hatina kurdane. ام روجا بری ام خو برهفت که این بو روجا نوروز و گروپ کلی و گل برادریت ما همه سرپرشتی ها برا گورت ما و کاکین دادی و اسمک اندامه که گروپ کلیش روجا بری ام تین شعلت خو آمادت که این گرید دین کاملت که این بری روجا که هم سر تخین گل دونی و گازه حاضر که این آمادت که این اف دوره دورباریه اول بومالچیو تتن به سرپرشتی پلیسین دورستان اف دوره تبرین یه دورباریه یه تاره دبیت متره که پتر یه درج بیتن دو نه تا صوتن و دو تلیست کنترن طبعا تلو صابه ام توینه حتی ساعته که ساعت و نیوه حسا خودگیریتن آگروه هر وسا اف نوروزک دی gelek cêwastir bîtin ji Newrozên salên borî ji ber vayrosê koronayê ahengên cemawerî nahêne gêran. Her wesa xetîrên agirî jî bi goreyî ji mara salên borî nabin. اف سالا دیب چکا جواز بیتن ام همو زانین کل دنیا اخره ویروس کرونا و گرتیا و گشتی مش اف سالا ما بریار دای کو آهنگ نه تکرن سریگیری تنها آگر بیتن و العاب ناری بن Lijna amadekariya rêwresmên cejna Newrozê li Akirê mijîlî durustkirina alayekî ne ku roberê wî digehîte 700 metrên çargoşe li roja helkirina agirê Newrozê ev alaye dê li serê kelha Akirê hête daliqandin. والای کردستان از همون سال چید کم بو کلی بو رجا نوروزه و تقریبا دریجوی هفته متر پانیجده نه تقریبا کت 700 متر اما درجه است به و انشالله رو کدی بکتوی اینم Dê hêta zanîn ku bajarê Akirê her ji kevin de hejêkerên cejna Newrozê ne. Lewma bi sedan keç û kurên evî bajarî di roja helkirina agirî de wekû xwebexiş kar dikin û çalakiyên cuda cuda encam den. Kawa Emerdengê Amerîka, Qeza Akirê.